Yambi olina tamba chipapa kadego tuloni ke kajaja pale anakafla chipapa ziaja kekya pa aleme nga chinga omegani mbulu pa mboli chinga gubangwa panga gani ida pase ajubi bietane kafra kana chipa ziaja kekya pa na papara apani dungu he chipa kagya ziaja kekya pa nga ginenga sangma mboli fulani nga umeko fulani umebata fulani yugupa gugudwaleme ni yugupa biama chipa zelekpe buru na bishwe kuchi uwe na buru ya bangwa pan ka fresh papa hare chine ye na rogo ziaja kekya pa yogbe kachiza vura dunga anaida karaka kuchikina ziaja kekya pa isa gani gyan rogo apayo ni fuji he be apayo wegere nga ogwesino ane iniji he kisono kuchini ugene ya sono shirani nani kitene gani bena apai na wine na sakoroga apayo gani inido aboro na aberanyo no gusino raka agwa aboro du pachirani gudagba agidure ngogunye kashani paha rogogi saka apai dure na siri na gani gya pamboli na wine anakakuchi ni gbe na yigo kupanga ga ogwapa anagya ogwapa anabi ogwa hedu pachirani ogwa henali china asiri nani tado gwa henambi ambira ha china asiri nani china affectrani nsarani anagya pamboli ogwa anagya ha wale anakakuchini ogwa anakakuchini ha wale asinya anakakuchini yiki na yigo kupanga apakono sarani anakakuchisa mwamboli yiki kachinya anakanga kuchini yiki nga yiki panganite apakono sarani wo nga ani bipamboli nga yiki panganite akangerelia palme wo bishwe nga bambata hanga sino na traditions uwe henga enido he experience biata hanga sino na culture uwe shino bia hanga mongo saka painga reasoning na bishwe chenga ziaja kekya paini chihe sino nga tradition na culture ngogu mine bihe kachinga kana boro wodu haro kuparani oneka pa pero goni karaga pa goni commenti chigu video le on kanya sa biheni ini do he nga experience na mongo saka panga reason kachinga chikena wo chipa anki songo shi sono shigani gani pa kumbata mbatungalani nga pa zande kumbataya ane bingo kubambata hanga sino nani traditions akarosayo uwe mwambe china yawe koni banda chironi guboro kasaroni ni akanga na gani tatamana kumbo nangahe rogopa sino aboro yo na ogwa tondu na zogaze gino anga be kristo ya amen amena ya ni manyo ani banda chirani anka dunia akanga ngada akanga ngagwa aboro na manga kupa kuraboro kya aida nani ni upanga kura hekono ho aneka otado kura rek bokono ani be karaka nga akanga wana manga gupani gugu na ngbachi kuraboro kya ngbachi mboli akidunga akanga fumboli kini mayugo apana ngbachi satana akidunga akanga fu satana iya rogogi gida palewe ani banda chirani kidunia akanga fu kristo ani bingo che gini wene he dunga ho rogo sinoranio rogo sinoyo yamu wene he ho rogo sinoranio
Sino no undorani ani chengiji pa gwa pai na majigo ni mangi. Ulinga gubene pa. Sino undorani ani wuliki gwa pai abarani a wuliki he. Ono sino jaja keke pai kina ho ngogu na chingi da aboro na goyomboli nga bafuranili wa purun. Piapa guda ngaga abarani korogoli ngararanili. Ina chingi da ha ale mekinji ya Amerika yo. Abarani and oroni be papa be emperor. Chogwa alegbo mbanga alegbo bichimo. Mbata fugu eji ngaga kutisa na sababawe kama wata saba kama na libuabawe na mwambe matafugu ganane kare sokotado kuchigomboli aboro abarani kioro kurogo gulingara ya mbangali ngalarane linga Amerika ina do avurane mechipapo uru ya daro lingarare mbanga purunile ina ngbara gonga idebi gulingara aborazo gonga yorogo ya pa iduna na rani libeyo ka ilisomboli wugu ya idanani da kwaneme chi ya mbashi aneme nga America nga lingara nga garanili the land of freedom ani bingo gini gbegbene he duho rogo shinorani rogo pashino aboro shino lengbe na kajia barengo oya perogo marako shinorani lengbe kajia ba gupakani mangihe ni ruruhe ho ana pamia zile ambusuduru apatune watadu mene na idapase giredo ngogu gbegbene shino chedo panga animbuhe kani pamia nga apatune kani pamia nga apa mene apa kodoro sangba aboro na pamboli ya gupadoro ujeja keke apai chinga kana jeja keke apai chidunga kana jeja keke apai samamboli jangri zanga kaduni koji he na gukura apa berenga duni yorogo shinoraniyo ani bingo inido he experience rogo agaratiyo biama bawene biswe shinayawe oni adu chigulegbore na bakere ngbarago chironi ono gini paiche dumangironi were melengbe na yawe shani duwa ka oni mokina boro bangironi ka fuhe fere amin amina Paulo na yarewa ogwa burukwa kege waragare fuyo nga garachio na ani na ona adu na bakere ngbarago gbe ona yi pomboli ni gini pache dumangiarem ona bakere ngbarago gbe chikidunga ukoni mokana boro bangironi were nzunzu ka fuhe fu Paulo chipaku kuini upanga onmaida pamboli gini podu mangiarem na upanga pakono ho na mangi agaratio geyo inido ngogu na sayo iga kusayo chi gya sangamboli Paulo akigi pare chini fuyo gini wene hedunga horogo inido yo wulina ani bingo ho gani inido mboli nasaka wai anagya rogo koyo gani inido boli ho ana chingida wai mboli oundorani kinya kashirani mbata na forani ani ndukumbata yo sa hadaf ani ndukumbata sa hadaf nga goal
nga gamboli ahana ja upanga ukoma nge fulani ahana inido ga pale ni kashinga ani iniji ya pale na ale gbodundu ko shina fulani ani ndukumbata ya logo gani ida pase ya kumboli ani bingo gini gbegbene pache don ho shi inido he otado gini gbegbene inido he don ho anga inido he dun ni wene hete olina kurare gbo ogwa he ana inido ho kiringiri he eyengo bembolite chidu ana magani ida pasani otado ana magani ida pase watado yugopa kuli ringiri se otado inido he ngogu na sovra na zeja keke pai chinga kere pai ki susi ngawa ona magani inido heni ngogu ngaga shinorani kulijaja keke pa girenga kere pa wana bi pushinorani ninga chi nyeki pa hagben chi pamboli giredu nga kere bakere pa gben ani bingo shino uwe nga culture orogo sayo ani uwe irana sa china yawe bombiko ogwahe dunduko duzegino ngo ogwahe guboro sengaga ingapa ekpinyomuhe ogwahe aborote bini bangriyo kini ijihe ogwahe dunduko dologo gizeginore aboro aenda nani ogwahe dunduko le eyengo bemboli nga bate ono shineye bekina gizeginore amen amina ima pehere gbayaga ori na ngawa ahe dunduko noge gizeginore were chigire gbore dungu he cheyengo be banga mbolite ogwa he ne pinyomu higbe ne upanga ne yomu he chima aria chiru chugumboli ya akushirani nani kwa he ne bi ani yomu he chima tema chiru pembeni kuchukura gene kya yomu ogwa he na ari yomu ogwa he ne bi yomu ogwa he na zada hani berani chiwogu ngogu mboli akushi rani chitunatuna hachikidute ani bingo gini wene he dunga horogo sinorani rogo gani culture rogo kura alingara sina boro aima aliachihe mbiko jaja kikiapa bulinga rogo kura alingara rogo dungu kura alingara anengbena kebi raka boro nego yo manga apa rengba no go yugo apa ngaga jaja kikiapa nani shigani yamu rogo gani alingara rogo gani agbata gani manga apa yamu shirengba na jaja kikiapa ndoka na pali halame na gini gbegbene shino dunga ho gini gbegbene shino raka dunho ogwa na raka halame ke bihinga shinorani rengbena ka bi rengbena ka bi wene he gbegbene watado kibi gbegbene he ni wene he ngo shinorani olina omini pe nga gumboli gene mboli akushirani nani china adungo belewete
bingo gu raka nga gu aboro raka awere na baha mukyame na wumbuli akusha aboro ina raka ya chidumbuli akeji wuli ko chinna sangba ko chipa churu gurani pakono ngogu na angbanga ya na ndu ligize ginole owuli na kana manga berana ni nani ya raka aboro chibere wogu mbuli aji nani ta anike biwe na he nga gbogbe na he anike biwe na he nga we na he pengirani anike nangarani nanga chichedo esino ni basansa du waka ebi paha rogo ziaja keke payo esino na ba ani paria paha rogo ziaja keke payo na sangwamboli du wakati furuji rogo gani manga payo rogo rakarani du anengbe naka mbaka de shinorani ono angyanga aria ziaja keke paya dungurani anaria ziaja keke pa okani aria gani rakani chindo panga anya aria gani raka anyanga ziaja keke paya mko ziaja keke pa ni ruru he chare bodon nga sangma mboli ni ruru ko sangba ko ni ruru he chare bodon ani bingo monga saka pai reasoning rogo uwe akolindo bawe bishwe china yawe anina gbere sapagu sangba uruko dunduko ne kiso otado ne kiso gugene dutipa ino pamboli kini zibera aboro dunduko sakina gya sangba Kristo amina Paul na yalewa anagbaresa pogu sangba urukodu nego panga uruko kono ho na amado chigure bongaga Paul uruko ngaga gine una kiso gene pamboli uruko kono na kiso gene pamboli frani ulina kini zibera aboro kina manga nga sangba Kristo ya chendo panga ani mwibera na neja pale ulina kabata ani bingo gini wene hedu ho rogo mongo saka payo rogo reasoning yo bora reasoning na wene he ho kebi nga mongo saka pai nga gama he bemboli bora reasoning bora berani kini wisigu apai anelengbe na ka ndusunge na kini ka anengbe na ka ndusunge na kika da kuchi onombo parfere anengbe na ka ndusunge na kida kuti yanga da apainga ngaga ida paseyo meleka yale wa mongo saka pai na sarani ni aboro ngara ngoguyo na gundechi Yakova ho ana kapuchini sangba koni rogo wishigo hoyo rogo mongo saka apayo zabura gani ili somboli shidu rogo benayo anyanga shidu rogo benayo na rogo manga apayo anyanga rogo benayo sa kasha dunga rogo manga apayo ya otado rogo manga apayo kasha dunga rogo benayo ya kashidunga rogo lingise buaya lingise ngine nga feeling nga ondumu nang barago ngulinga mwalimu na mwalimu rogo mboliyo ondumu rogo byarago rogo mboliyo te durogo mbarago chei ngupanga ani rogo mboliyo te na dua rogo byarago chei ngupanga ani rogo mboliyo ate mboli nani chale bodunduko
aregbo kono kamboli aboro adu ni agbianarago ikidu iji pamboli yiki ikidu aha na agbianarago ikizi pamboli yiki mbarago wata adu gbianarago yo ya adu na kana mboli charegbo na gini gbegbele pa duho rogo mongo saka payo ni bingo ho chinikere he o anaya ni we kinagani mongo saka rogo apai ka ani rogo apai dum kani ji rogo apai dum biko ho yo gani mongo saka apai anga kanati sa anaka jan rogo apai biko hote kura aregbo mboli na manga ahili wa apai kani amonga saka ha ni beranya kani ginji goge ahili wa apai na baha ani bisho kusayo chiguko na ida kafubata na nyenye unga fulani ani bingo zieze keke apai the scripture yohani bishwe bia mabawe na sita shinayawe kashitunga oni ijipa moize nilengo ko ni ijipare bombiko kwa kepai chipare amen amina yesu afora na yudo na ani ngawa ko ni ijipa moize ko ni ijipare bombiko kwa kepai chipare moize akepai chipa yesu aziaja keke apa na bahadundu korogo ziaja keke apa yo na frach papa Kristo kachingia ani ijipa nebirogo ziaja keke apa nebire frach papa kana Kristo gini wene pai dunga chipa ziaja keke apa talogo ziaja keke apa yo nke bihenga yesu anye kashirani ani geji he ani geji ziaja keke apa uli na yeko soron oni geji ziaja keke apa kashidungo konogu minatabaga kagida ziaja keke apa rogo parani yo bombiko ana tunanga gipale mbulani rukuchita ani yugwe fo wirani tunakagida ziaja keke apa ni chiyo mbuyo rukuchi chipo ikini jihe chiki hakpora fuyo mweka sonani biko gida apa madwane frane awuli na bakara paro parani obu pakura aboro kurani anini kagida paro pakura aboro yo wene ngai ono rogo parani o kane ni dongo ya ani kagida kura pa to anyinga pamboli ya wene ngai ono kane ni no kagida pamboli wene ngai yesu ala kwenye kashirani ani geji sangbako rogo yoani ya yidwan kabi ni nyongani ukinye kashirani nga ani ejipaha singa pa Yakova nafu he mbiko singa pa Yakova nga sangbako nafu he mbiko umeko mbahangba chipo yugo pai jaja keke apa ngwa chipo yugo pa ulina kachinyani poro yo ko yugo pa fu virani rogo ida pase ne yugo apai jaja keke apai kuli sinurani shinaboro na kuli inido na kuli mongo saka apayo egire na baha shaida ani wishigihe kina rogo ziaja keke apai shinurani ani wishigihe rogo ziaja keke apai gani jan rogo apayo gani atagbaga apa rogo achise ani wishigihe rogo ziaja keke apayo riaria ani wishigihe rogo ziaja keke apayo sungo poro na aboro manga pada baboro
ani bishigeja pale rogo jaja kya pale padu nikundalani ana bishigo rogo sambamboliyo nagini gbegbe padu du ho pa jaja kya pa wata rogo jaja kya pa he ho wani kara ga kinji jaja toro nikanungu salani kusayo jaja kya pa na kura rengo kutado vovo kura vovo rengo te kitunu chigu duni yugu he tele uduni yugu he rogo jaja kya pare kura he hote jaja toro kanungu salani ane mekinji kipa ana wulika kana gwa pongo gumbali mu yugu jangli rogo sambako chini kpakpa hate jaja kya pane kpakpa hate wa yesu ayawe ya pa chimalengba kaboro maingo he kulihe na kaboro jinga he chiniya kaboro jihe chi sangba mboli he nika jegani ka jeli mani rogo bukunga rogo kitabu ngaga raka nyanya raka kaboro mai ha kuligu sangba mboli le kare paido mboli kama ambusa kulini ke biechinga guyanga dahanga rogo gu kekya panga ga Ellen G. White rogo geli kitabu ya manga Fundamentals of Christian Education ahpe waraga kama sana mburu na mwambe sina yawe kani sanga akpata shiturushirani chiwishigo rengo sangba mboli shiri ya kani jinga abera na ashino aboro warengo pamboli ya Yekova imakusa asunge wili aboro du kurago sangba koyo kaboro nangingo rani chi bangwa rurupaya kwa keji bangiso wiliko duni piapa fulani koki yomburani ani giko kipeke ko kerenga kupa Ellen G. White ape fulani nakani munga akpata chiturushirani shi wishigo sambamboli ya ani mbunga sakaroga pai ngaga aboro chiturushirani ani wuliki pamboli ani ino jaja tolone kafu himarago fuberani ani kisambako mena yambiro ni ulina bariwenga ona adega tulone na poso do kageya pale kumbiko pakono holingbe mwalingba kajaha chiki undogo maboro mukubi bata ani dundu konada kubi bata gipale menaje giregbo chipaka fresh kulihe fulani moino woli mboli kafumako fulani borokida bibata matafu Yesu ngabya ngabata shikuye mujinga gamuregbo kajeja pale odu internet kana bero mukuzogo shingago video la hakike jinga fogu yadunga na nibeya mukukaraga nga paku chini bagudikundalani kachingia gi video imyama nga hale awa akura paku no ngo wang manga chipapa haya okikaraga nga pa chipapa hanga iparang mangate ipa kimbukeji ogumba dagba hayo okifranga chipapa ha nyikishingolani lakini ndongana nikinji kumbatayo Nenga abambata video dubura sadaka mungu pakadu ngugu nikatasa limo mboli rogogani lingara mbiko zanga mboli rogogani lingara dagbarani nasalana na munga kale apai nasalani angakani nunga kumbatayo rogomena apai ya mboli nikundalani ondo nenga gene mazaka fulani ama para kinifumboli chipaku kumbatayo kafumako
uli lingara ngaga azande nang batonga azande dunduko onleka bigya palero go ani website belinga ngaga saba school slides yaimbahanga abazelingi cipa baulika basabiti muneka keherogo google mukubihe muneka jadaha muneka jaha muneka bihe rogo video na muneka zogo ha muneka ni maka bihe rogo YouTube jinyamuli mukulo YouTube mukekana limo gu video gogo maida ka bihe mukubi rogo gi channel dio muku subscribe bali fomako fuloni amen.